Omukazi ogu ni Christine Murungi ow'emyaka 82 kandi n'omutuura w'ekyaro kya Kabati omu division ya Hoima West omu rurembo rwa Hoima. Twamushanga hirwariro rya Divine Medical Center aho arikujanjabirwa obuhuta bw'omutwe hamwe n'ebicweka ebindi by'omubiri bwanyuma y'omushaija we Steven Nyakatuura w'emyaka 47 okumuteera akamusya hambeere egi. Eri nkaito zino ez'akakondo ezirehire eina obusumali yateraga enyama negurukamu hati nambira yakutereka gurukamu nahasigara hekihuru hata bahasigaire hekihuru omusayi ekihuru kiri enyama nerugamu neizira akakondo hali nkokwe ebi plasta biri ebyo no mutwe niko kurora bagusonere nibagira ngo omushaija Kabeta ari kugira ngo yakwata omukazi we n'obutumwa bwa rukunda hasumu okurugomba shija abandi aberire ba friend babiri yabagamba mujamurole kikazi yange kikwatire mu malaya nogu wenyine omushaija yeyizireho yagamba ninyenda onyoleke evidence yenyini eye kugamba ngo omukazi ono obo omushaija oli akamuterera namugamba tusangane mu lojeti obu turasangana mu lojeti aka kantu akayirako eryo bundalihura erirako bundalihura aho niho kujja kwikiriza nimanya omukazi wawe malaya no wango nyine ali malaya. Catherine Mpanja mugenzi w'omukazi otirwe nagira ngo ekiri kusinga yo kubashasha no kugira ngo omushaija agarukire yatahirira omukazi ahirwaro arikwenda kumwitiraho nanyonye nyine yayenda kunterera ha polisi bitunye chikonda kumanya omushaija bakutina batariho omushaija nyakohegurya amateka. Mpanja nayenda abarwaniriza b'obugabe bw'abakazi okubahwera nibamara omuntu atira omuntu yahika kumuhichaho in fact abere nayenda kumwita omutemu akwinganaho omusogamba ngo nimumuleka ijagarukamu. Omugambirizi wa polisi omukyanga kya Albertine Julius Akiza Arani nagira ngo bakwata Steven amushango go kutera kandi akasyo bukutaha mukazi we. Shago omuntu notera omukazi wawe nimufa ebintu abantu bukebuke no marizo tiro omuntu yikumwita so nshaba abantu okubera kugumisiriza n'abakundwa babo tyagira ataketere atakwenda kubyamaniwe yibota byamire nawo nofu egi bastani yenyine okwo mubona ekiniga bayira kikolese bikiyamira mukazi wa mwine mu abana mukaga nyo wabana bembere mbagube tabu mbarolera habwa sister wange tinyine chikoto baitu ekiteito kimbere ntunga mbere sharinga na sister wange. Emishango y'obutabangurwa bw'omu maka neyonjera omukyanga kya Bunyoro kandi report y'omwaka gw'2020 neyireka ngu emishango egi ekahika ha 10,201 makuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.